Naka Army Katana General Ningshen Shimrei Longvibu Otpam Jihohora, Lieutenant General Honrishang Shadangna Shinhaira. Yangang Pokpili IDPS in a security force Khangayat Rod Kamradli Mikni Sazahaira. Project Puniyat wuivang ina Tangkhul Khanuithot hangmati langda ot semkhavai khawung skill katamli teo khana malay manada TNL VP na kasathaira. Halelo Tangkhul Express Pvt Pao Ringyaophi mahak Ningshen ina Paobing Paobing may saina nanangrumsa. Naga Army Katana General Ningshen Shimrei MC VC Longvibu Otpam Jihohora. Commander-in-Chief we ot ngarut kuimida zingkum jishat Longvibu sada kazàkahaili Ningshen Shimrei hi farewell mayonhaira. Otpam ina ngasam kahai General Ningshen Shimrei di Grand Military Guard of Honor mida khaya kashi phong Shokvao. General Ningshen Shimrei na Naga Army Military Service zingkum hangmadida phanga otram ngatsimi kahai witili khangasamna. Naga Army Longvibu Otpam ji Lieutenant General Honrishang Shadang MSM MC na khuihaira. Odngrut ji ka shingala charge ka khui angranange aya General Headquarter Church di khuigada Kia Kilonser Ino Zenuto James Penyuna preside sa dignitaries kala armed officers ping wazanga. Pastor Diginbao na fe varewi sokhami boda Longvibu Otpam ji goho kala Kayuya, Kani wuivang Seha Samia Naga Army General Headquarters PIB Director na Shokvao Mishoka. Yangang Pokpili internally displaced person being Shim Hangphangà Kazàkahaili Security Force na kakamli Khongazar Shokta Mikni Sazahaira. Atung Kwalda Bili Hanung Rada Kazàkahaili. State Kala Central Security Force na Kamda Khongazar Shokli Impact TV journalist P Poba Kala Imphal East CDO personnel Akasazahawada ID Newsly Sampanga. Journalist Kala police personnel Kanini stable ain't lay the hanga. Sawompung relief camp with IDP being Ayang Ator Kwalda Bishong Kavana. Manipur hi Chingri Hairada Sangai Festival Mayon Bayaka Atumwi Rehabilitation Ladam Mazangran Manada IDP being Jina Shim Khawung. Atum wishim takda hanung ngasakhavai permission boda displacement magadang hi makhang rer gaji pongshoka. Ka security force na tumni yangang pokpili kakam li shakjangda ngayat hawa. IDPS na wuivang sa police na mock bomb kala dairy gas shell gabda kangarukli sakda sazahawaji. Adam Jitharan Kuki community mi taràkha kwalda pi area le kazip sada chinala community alongli ninga creek le ngasak hawada hanga. Security layer chiaka wuivang IDP bingni arena dangda shim mahanu ngasak rangaji khalada kwalda bi mi bingjina kangahan sai. Shim han khawung li arila safe masamana chiaka threat ji kali khalada kangahan saira. Ngalay ji atumwina da wuivang reclaim masang sakla gaji hangda mirin paida displays aina mapampai mana gaji IDP bingjina hanghaira. यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। Marginalized Khanuithot Pingli Gatom Kami Project Puniyat wuivang ina Tangkhul Express Tangkhul Khanuithot hangmati langda ot semkhavai khawung. Honda India Foundation with Project Puniyat Azingli Khanuithot Pingli Hospitality Management Kachang Khani we program Food and Beverage Service wuivang Guest Service Associate Skill Chishut Mihaira. Program G Visan Foundation na Manipur State Rural Livelihood Mission Lingashikta Rung Kamina. Training G VVD Ukhrul Rungmia. Program G Kupsang Gahai Psychology Placement Ngaran Mia. Chili train Sakahai Khanuithot hangmadida aka Manipur Makanda Abang Ngatataitali Kayon Hiwi Hapta Karewelungni Ot Wahau Pokhaura. Training G Mabung Pada Kupkasang Psychology Placement Ngaran Kamina. Ka Kai Kawi Masha Kasak Kahap Maram Lehauta Otpam Magakui Zanga.
program ji kupsang khai bing we graduation angran angye aya khuika da chili tangkhul naka long we vice president RS Jolison na maso sada bazang tangkhul shinau long we minganin ping general secretary Chuijui Woleng joint secretary Levis Vashum HW kala accountant Wan Lui Hongyo atumla bazang VVD Ukhrul we administration manager Dr. Diben Kazingmei kala Ukhrul LM Kamjong block we MSLRM coordinator ping bazanga TNL vice president RS Jolison na kasat kasangli ana khanui thodli ka hau khanui thod wili ka shop khale sa khangai saikor sa ka pai ji ka haula ka da phongshok skill ka tamli teu khana malai mana skill ka jiwa kanaya da Jolison na kasat sanga ot semkhavai kala mirin ringyaophi skill ji dakar salaga ka chi maso chin hang ot wasau gi de khle khanui thod ping chili kasat sangda talop teu naya majilu teu naya da makhuilu teu mamai ena hakasang khanga chana da tangkhul long rewi VP jina kazum sanga paisa mangli mayangla tamkhui sugar khui experience jina khamataiya na da Jolison na kasat sanga kala miram ngalei ayarli ot shokasali tangkhul naka majut mamalai khawai hangphangà kazàkahaili tangkhul naka weiming pho phungdale kasa khawa otsak tuimatui integrity psychology aina tangkhuli theiwai ki kachina da majut mamalai la zat khawai Jolison na kasat sanga shimshong seha sa sangmi gahai mamalai khawai hangda miramli ot wakasa ji waring phapam khawai maningla hili akhama wuivang machukta atam ning khami saigoro ningsanglak thangmilak aina sa khawai RS Jolison na kasat sanga khanui thot na society ka semni sangkhawai la masawo china kasat sanga tamkhui shikuida ramuivang machuklu gachi tharan tangkhul na khi sami haili gachi khanghan kasale kala chi tharan mamalai ki gachi church li kakhumaina seha sami haida khale lannaina mami lala mik aina makathai vareli nga kauda seha sak aina machon khami katom khami chi mamalai pai mana gachi Jolison na hangsang project puniyat Ukhrul we angranangye yangsang de kre somi hor horam na kahang yang land tingi kachi city kateli mawang sakla ithumui ramdi hikatha program runghi de khlehi phala kahai apong khuira khamina skill development darkar kasa kala otpam semkhavai katom khami apong hi mathalak aina singkhui khawai kasat sangda maram wuivang chanpau yaruli thei khanga sakli longnau pingwe kagatom la pohaira training chili tamkhui kahai pingna tamkhui shukuida mirin phaikarle katom khami apong sampang khangsak wuivang ninggashi pongshok project puniyat Ukhrul we angranangye FNP service we batch katar hapo ukidale training program jiwe mingjan kasa hapo kaira Meghalaya li HIV AIDS cases ting taràkha da report sahiran chili national hangphangà ka da zangda authorities na ninga creek le hairan official Àthei da is Jandia Hills li infections chung makeup tale national ka gaza pingji ka chunga lansin rinni jot khame economically disadvantage shimkhur pingwili thekhuyaji Meghalaya AIDS Control Society MSCS Project Director KL Laubor na kahang kazat khamanji matailak ina unprotected sexual contact ina siya kala test masa khangai hina kazat theka khuili atam jangahai kala khangahali atam jangahai lenga sakachi
State Jina Karam Tarik Akatang World AIDS Day Mayon Gida Kalaili Ngasunda Gazachi Khangayao Hangphangà Kasali Yari Saikoruna Koka Sata Otng Rut Kakui Dagar Sayada MSCS Nahanga. Society Jina Mi Ting Turuk Sajishat Hangjishat the Kani Screen Kasali New Positive Case Magada Mati Majut Khuihaira Kazàkahaili take a kui 87% outreach program li take a queen. Cases G voluntary testing kala ning kamong kalili referrals ay na test kasazanga. World AIDS Day mayonda MSCS na bikers rally kala yarui ang ranang ye kuigagi dali. Chief Minister Conrad Sangma, Cabinet Minister East Khasi Hills we MLA Ping, Nursing Kadamnao Ping kala HIV ay na ring de claimi ping ang ranang ye jili wazang radahanga. Shinausan Wuivang NCW na 24/7 shortcut helpline 14490 launch Sahira. Violence, harassment, maningaka, distress kangapang Shinauping takta kagatom semkhavai National Commission for Women NCW na 24/7 shortcut helpline 14490 launch Sahira. Call kasataran first point of contact li helpline jina call kasaa jili kait sara. Authorities in a coordinate samira kala emergencies li takta nghanka khawai yang sang mirada NCW na hanga. Toll free number ji paning ungbai me khawai number hai kamina kala chi commission shiwi rida le haira kasa helpline 7827170170 li ngasuna da hanga. Kayon kajang hiwi na haupokta kajang aka National Reconciliations Month mayon rada United People's Front UPF na Hatha. Kajang aka we ang ranang ngeji kajang hiwi tarik chikoy na haupokta zingkum mataraw tarik chikoy na tangta mayon varadale. Ang ranang ngeji Manipur mang maningla Kongnai State dila Vashungra yari khangasun kala outreach programs nga datayda kuikara dale. Aya UPF President na Paobing pingli kahang ay koy amuk hanna Kantak Lorisi gaji tuiguya zingli ang ranang ngeji kanutot pingli Maharaj Gambhir Singh kala Manipur we territorial kala political consolidations li khamataiya otingrut kui kami historical figures li reconnect semkhavai kasana. National Reconciliations Month ji tarik chikotang kanglaling ator pung chiko makhaili hapokra. Tarik thrathang jinga singjamaili sana hirajandra Tagu Ningthau Foundation Shunra Datle. Maharaj Gambhir Singh kala National Reconciliations Month we maramli khangasun ang ranange kuikara dale. UPF delegations na tarik magutang Shillongli National Reconciliations we ang ranange redlandli bakuikara dahanga. Tarik maguda akatang UPF na bir digenderjid we miman Manipuri pasti kuhadili targat kara dale. Chili yari gazib kuigalaka tarik magada kanitang siljarli yari gazib wa kuilurada hangan. Tarik magada pangatang Maharani Idu Barbha kala Maharaj Gambhir Singh we mimanli floral tribute mira Kalyand Kumbar Jaljalpur Jajar District lila gazib kuikara dali. National Reconciliations kala Maharaj Gambhir Singh we maramli khanawa khangasun Manipur Boys Hostel Siljarli kuikara dali. 165 Infantry Battalion Territorial Army Home and Heart we recruitment rally wuivang traffic restriction Hatha. Airport Malom Bazarli temporary traffic restriction Haidakle Imphal Traffic Control Police Wing na Hatha. Recruitment Rally J Battalion Headquarters Tulihal li Ajay na hapokta kayon tarik shini na tangta rongmira. Soldier General Duty Shinaw Mayarnaw Candidates Recruit Saki Kachina. Tradesman kala Clerk la A India Basis ina Kuisangra. Wuivang Special Traffic Kangaran Kuikaranaji. Superintendent of Police Traffic Control Police Wing Jipang Cecilia Sobemlana Traffic Advisory Kami Athei Rally Adam Jili Airport Exit Gate Kala Malom Bazar Crossing Alungli Kale Southern Lane Shunghaura. Northern Lane Ji temporary two-way road ina Zatsara Dahanga. Shongfu Kangaran Ji Aji Ngazin Pung Turuk ina Hapokra Recruitment Rally Ji Kupkasang Tarik Shini Nedangda Haivara. Recruitment Rally Jili Gazang Bingwekari
jingange yu jagon ground li khamkhawai hanghaira yarwina traffic police li corporate sada kahap malayla safe sada zatkhawai khangran chili shorkar kasathaira Transgender Shinauli Assault Sawa Gachi Maramli Nghan Kamida Manipur Human Rights Commission Imphal West Superintendent of Police Li Tizikami Lehaira Transgender Shinau Usham Tibika Janu na complain Tha Sangda Awi Shimkur na Ali Violent Assault Sawa Kala Police na Matada Mayang Sang Tuwaji Transgender Person Protection of Rights Act 2019 Wazingli Tibika Hi Shinau na da legally majut legahaina Ana kachang hiwi tarik trada kanitang Imphal Police Station di written report ay nang soda ali cognizable offense Shokvao wahangaji. Kapenji kasaka ot ngasalala police na action makuy mituwa. FIR matasang tuwa awi statement la record masama. Procedural paikar kika makuy tuwaji. Tarik trada jigo tangla Superintendent of Police di hangvalushita ka mga hanka mituwaji. Maram hitarik magada chishatang MHRC na nganamiya. MHRC we acting chairperson ke Gagendra Singh na Imphal West Superintendent of Police li jizimida Imphal Police Station Officer in Charge li khangayi instructions semkhavai hanghaira. Kala kachang hiwi direct magada khani walong li commission chili compliance report semkhavai hanghaira. Yarwina advertisement nganasa. ALS ay na Manipur shorkar na ngaran kami Super IAS 200 2025-26 batch scholarship wuivang Ningshen sa kavai nga Hatha. Hangda kalahi Manipur with deserving and talented IAS aspirants pingli scholarship ay na coaching sang ngasaki kachina. Scholarship chi ALS IAS CSR initiative azingli IAS coaching megi kachina. Total scholarship lupa 4 crore manwi IAS aspirants matili mira. Mathamai thui kachi katamnao shakadili khalemena face-to-face IAS coaching mira. G Delhi we best IAS mentor being the State Academy of Training Imphali IAS 2026 wuivang chishut mira. Scholarship scheme G rank 1 to 200 li 100% scholarship 201 to 250 li 75% scholarship rank 251 to 300 li 60% scholarship rank 301 to 400 li 50% scholarship mira rank 1 to 200 wiji Manipur shorkar da sponsor samira kateji ALS na miki kachina scholarship exam kachang hiwi tarik trada mati thang ngator pung trada akhali rung mira porikhaji Imphal Churachandpur kala sanabadili rung mira exam format MCQ in a pung kani wuivang sara syllabus current affairs NCERT kala Manipur chiki zangra supporting documents Aadhaar card passport size photograph and graduation certificate marksheet zangra eligibility hi zingkum magga phlungra ajukum pay tarik akhawi alungli zingkum magga haira sa phlungra scholarship chi semkhavai Manipur with permanent residence ngasa phlungra Kare Gumli scholarship scheme hi semkhavai candidates being eligible masamara kajang hi direct trada khanithang registration khanawa simikshong asara registration li aman makuimana application forms December khayon kajang tarik akhawina mishok pokhawra Manipur government scheme wazingli civil service coaching wuivang kapangkhuihaira Manipur reservation norms shura result kajang hi direct magada khanithang shokra admission formalities cycle 2026 tharau tarik kathum thangwe lungli kupsangra training tharau tarik phangathang prelims 2026 adem wuivang hopokra training ji Imphali face to face Churachandpur online ina rungmira super IAS coaching with maram kupmei thekhavai 7005091169 li nghanwa paira latwita ajiwi khamataiya Paobing Naka Army Kathana General Ningshen Shimrei Longvibu Otpam Jihohara Lieutenant General Honrishang Shadangna Shinhaira Yangang Pokpili IDPS in a security force Kangayat Rod Kamradli Mikni Sazahaira
Project Puniyat wuivang aina Tangkhul khanuithot hangmati langda ot shàkhavai kapangkhuihaira. Skill katamli teu khana malai manada TNL VP na kasathaira. Ajowi pau hiling achang haira pau ngana da thlaina tum sai korli ringkapha kala khamhai simik shong sa sermi.